منی مڑاداریں چاروں کو گوشداروں کا منش میں کستر عمران آدیش ندکار علی جمعہ زامرانی نوشتاں کے سر آلیں گیدی داستان و قصہ ای گیدی قصہ و داستان واجہ علی جمعہ زامرانی وانگی بزاں کتاب گیدی قصہ سوداگر یک کے گیدی قصہ چھ یک قصے کہ واجہ علی جمعہ زامرانی چا واجہ عبدالکریم لاچار دپا عشق استت بادشاہ کے آئی استت چار چک سہ مردین و یک جنین چکے کہ جنین چکا تپے گپتو آئیے گویا کہ بند بود تو آئیے حبر نکت جنین چک رست و مزن و بالغ بود بادشاہ سک پریشان کہ منی جنک بالغن تو ابر نکند ملک کے طبیب و مولا و میاں دارو درمان و دم و چپ کتگت پلے آوش نبود آئی ہمیں یکیں پیمائے تو ابر و حال اچ نکت بادشاہ زانتکار وزیر و دانا یکی بادشاہ سوچدت کہ تو جاری شنگ بکن بگوش ارکسی منی جنک کا گپ ابر فرمائیت من آئیے زامات کنا و گوتی جنک کا آئیے سانگ دیں بادشاہ حکمدہ تو دربار وزیر جاری شنگ کت کہ ارکسی بادشاہ جنک کا ابر فرمائیت بادشاہ آئیے زامات کن تو گوتی جنک کا آئیے سانگ دنت عیدگی روچہ ملک کے درستے معلوق ورنہ و شپاں کو پیر تن کسان و لنگ و کور و دکاندار و سوداگر اتکنت بادشاہ کمو کے پریشان بود بلے زانتکار وزیر گشت کہ تو بادشاہ شاں بگوش ارکسی منی جنک کا گپو ابر فرمائیت آمنی زاماتیں اگاں گپو ابری فرمات نکت من آئیے سرا بران و بادگیر دروازے کے دپا لونجان کنوں ای جار اشکنگا دربار درستیں اتکے مردم و محلوق کو لنگ و کور و شپاں کو مولا و میہ درت کو شتنت بس یک ورنائی پشت کپت کہ قد و بالادا سک ڈولدارت بادشاہ جسکت کہ ورنت نام کئنت آئیے گشت منی نامنت میرو من یک سوداگریاں من تی جنک کا گپو ابر فرمایاں بادشاہ وزیر نیمگا چارت وزیر گشت ورنہ گندگا باز جوانی ورنائے تئی جنک کے ہم درورنت آ مردم کے دربار ات کو تئی جار پا درت کو شتنت آ درست بزدل تنت ای ورنہ دلیرے اگا تئی جنک گپ ابری فرمات تئی جنک کے درورنت اگا نا سرائی بر دروازے کا لونجان کن بادشاہ وزیر گپ دوست بوتن تو وتی مستریں بچک امرا کت کے اشیے وتی گوہار گورا بگر اگاں اشیتی گوہار گپ ابر فرمات میں زاماتیں اگا نا سرائی برت دروازے کے دپا لونجان کنیت آدویں امرا بود تو بادشاہ جنک کے کوٹیا شتنت میرو انچو کے بادشاہ جنک دیست آئیے شہدا بود تو جنک کا انچو کے میرو دیست آئیے دلا درکے کے زور تو آ یک کو دومی دیدگان تہا گار بوتنت یک کو دومیہ بے گمانیہ چارگا لگتنت جنک کے براتا گشت کے ایمنی گوہار انت میرو گشت کے تئی گوہارا کسانی چیئے شوق بوتگ براتا گشت کے منی گوہارا گیدی قصہ گوشدارگے سک باز شوق بوتگ بی قصہ آئیے واب نیت کگ میرو پدا آئیے نیمگا چارت آ دیم پدیما نشتن تو میرو قصہ سک باز یادت آئیے یک قصہ بنگیج کت کہ استت بادشاہی آئیے شکار سک شوکت یک روچی آئیے ہوتی خاصے مردم زورتن تو یک دارتراشی یک درزی یک زرگرے و یک نیک مرد بزام مولائے آ درست دیم پا شکارا شتن تو آ رواں شکار کنان و رواں شب بود تو شپا آئیں یک جائے داشت تو شام و روتا رند بادشاہ گشت کہ من وفساں شما باری باری پان پائی و پاس پانی بکنت بادشاہ وقت تو اولی پاسا دارتراش باریت دارتراش دلا عیال کت کہ بلکہ من واب بکپان و بادشاہ منی سرا زہر گپت آئی ہمیں ترسا بلائیں داری اور تو تراشگا لگت یک وشرنگیں کاڑی دروش مدات ای بہت رنگ و دانگ و چارگا لائے کے سیلایت کہ دارتراش پاس پانی و پان پائی وحد الاس بود
درزی باری بود درزی دست که دار تراشا بوتی اڑکرتگو تراشتگ وشرنگی کاڑی دروشمو چارگا جنگائنت آئیے وتی ابزار گو در کتن تو اشی واسطہ جوڑی شرن پوچھ دوت کو گرا دات کہ درزی پاسپانی وحد الاس بود سیمی پاسا زرگر باری بود زرگر دست کے دار تراشا بوتی تراشتگو اٹکتگ درزی گدو پوچھ دوت کو گرا داتگ آئیے وتی زرگری سامان در کتن تو ساہ تو زیور جنگا لگت آئیے ساہ تو زیور تیار کرتن تو گرا داتنت کہ آئیے پاسپانی وحد الاس بود چارمی گڈی پاسا نیک مرد وزم ملا باریت ملا دست کے یک وشرنگو وشدروشمی بوتی کہ کاڑ دروشمائنت تو جنتی اورانی چارگو دروشما جنگائنت کہ دار تراشا تراشتگو اٹکتگو درزی گودو پوچھ دوت کا گرا داتگو زرگر ساہ تو زیور جتگو گرا داتگ ملا چ پاکیں آوند دوا لوٹت کہ یا منی پاکیں پروردگار اشیا سا مان کن وشرنگی کاڑی بکن کہ من اشیا سانک کنا پاکیں آوند درا ملائے دوا مستجاو قبول بوت ای وشرنگو وشدروشمی کاڑا سا مان بوت ملا گلاچیں بال بوت تو روش درتک چکاڑے وشرنگیو ڈولداریا درستان گوشت ای مننگنت دار تراشا گوشت کے مننگنت کہ من تراشتگ درزی گوشت کے مننگنت کہ من گدو پوچھ دوت کا گورا داتگ ای مننگنت زرگر گوشت کے ای مننگنت کہ من ساہ تو زیور جتگو پھر کرتگ ملا گوشت کے ای مننگنت کہ منی دوا مستجاو قبول بوتگ اسے پاکیں آوندہ سامان کتگ کہ بادشاہ چوابا پادت کو گوشت کے شمارا چون شما جا کو سلوا تو ککارنت دار تراشا گوشت بادشاہ سلامت من بوتی تراشتگو درزی گدو پوچھ دوت کگو گورا داتگ زرگرہ ساہ تو زیور اڑکتگو گورا داتگ ملا دوا کتگ آئیے دوا قبول بوتگ ای بوتا سامان بوتگ ای انو وشرنگیں کاڑی ای کئی گنت کہ ملا گوشت مننگنت تو درزی گوشت مننگنت تو زرگرہ گوشت مننگنت تو دار تراشا گوشت مننگنت کہ بادشاہ چمپا وشرنگیں کاڑا کپت کاڑے گندگا بادشاہ گوشت ای کسی نینت مننگنت منی کہ من ملک کے بادشاہ میرو قصہ آثر کو تو گوشت ای وشرنگیں کاڑ کئی گنت بادشاہ جنکا ہوتی برات نیمگا چارت بلے آئیے پسو نزانت گوہار پادت کو شتکشتی شاماتی ہوتی برات گوش بنا کہ اسی پسو نزانے باندھا تو یہ ملک کے بادشاہ بے تو سکے نابود دیے بادشاہ جنک کا پسو دا تو ابر کت کہ ای وشرنگیں کاڑو جنک کے نامت امروز دنیا انت بادشاہ و دارتراش و درزی و زرگر و نیک مرد وزا مولا ما و شما ہمیں محلوق کنت کہ امروز دنبا کفتگیں و آخرت اچ ایالا نہیں ارکس گشت کہ ای وشین دنیا و امروز مننگنت ارکس پا وطی گشت بلے ای امروز کسی نبیت بادشاہ و دارتراش و درزی و زرگر و مولا و ما و شما درست رویں بلے ای امروز کسی امرا نبیت امیدہ مانیت دومی پسو دنیای پسو اشنت کے زرگرہ رسیت کہ آئیت تلا و سہر داتگ مہر و جہاز انت مہر و جہاز مدام تلا و تنگا و میراس دیگ بیت پمشکا ای جنک کو کاٹ زرگرے گنت میرو بادشاہ جنک گپو ابر پرما تو بادشاہ وتی قول پورو کتو وتی جنک میرو آگوں سانگ دات میرو ہمائنت بادشاہی بادگیر گواتگرہ گوں وتی لوگ بانو کا نشتہ گیدی قصہ کاری تو واجہ علی جمعہ زامرانی اش نوشتہ کن تو وتی وانگی دروشمش دن تو گیدی قصہ سوداگر یک تاں سوداگر ششا واجہ علی جمعہ زامرانیہ نوشتہ کتگنت کے شمارہ واجہ علی جمعہ زامرانی نوشتہ کتگیں گیدی قصہان وانگی بزن کتاب سوداگر یک کو دو سہ تہا ای وشیں قصہ و داستان دست کپنت
کہ میں راج دفتر بہرن تو سوداگر چار و پنچ و شش ودارہ بکنت کہ زت شنگوان بنت تن دیم دیوانا پاکی آوندے میار و باوٹت